lorong dia lorong manek bam malu karena sirne be oras ne asisti hela program live streaming agensia tatoli ipenian. Hakarak relata baita bocira kata iha loron ruanulu fulan Agustu tinan rihun ruanulu resin hatne Companhia Karya Timor Leste se entrega a projeto construção altar iha tasi tolunian. Relaciona ho idane ada daune hausi dadalia ho engenheiro timoroan senhor da Costa Soares ho explica baita bocira kona progresso construção altar tasi tolunian nebe iha semana oin companhia tem que concluir ho di entrega ba governo lihusi nune bele halo preparação de agliutan hodi simu visita sua santidade Papa Francisco nebe ia fulan oin fulan setembro sei halau visita mai Timor Leste loron dia baita bot loron dia ita bot bele explica tuan kona ba progresso construção altar tasitolina to oras ne construção altar agora progresso to 95%. To tuir horário kata que dia 20 agora se entrega né cariclos. Sim, de 20 agora de entrega. Nebe agora está serviço ali to netona de 20 agora de entrega. Sei de maka horas ne conclui hotona. Conclui hotona com a keramik, com a jardim, paving serne, aspal mos be ami ne conclui hotona. Parkiran balu mas ami começa prime que hotona. Kon altar ne fiziko altarnian ho uma hati hakutuk ne rematona so helarit maka ACP-nya paling orsida la avan sa ami rematona so ami servis tambah maka harus ruang panel niang ho ateru ya uine ka agora tambahane be tapi tambahane ma agora stene de 20 agora da foi entrega tambah meter se barak liutan se falta coro fatem media fatem se ateru hutkas tur informação kata ki haris fatin kata be fatin maka ia problema tu angkar lo haris fatin agora tem que ver agora prepara tonane botut lau dia kala kono ba ateru ne hanesa serviço adicional ka unsa processo ateru to horas ne lau ida unsa kono ba tiro ne hasa additional yang mentan yang nebe agora se falta peta crua ho tan cor fatin ho media fatin de tona ida tiro ne mas kono ba montanha cruz atar o sira lokorai kami montana kono ba sang Nossa Senhora nian tanggal 18 patung fin tama dili ida cruz na monta ya parte ne cruz monta ya parte liman ita teke use mane atau liman karo kita tuse atau liman los Nossa Senhora ia parte ne ba kono ba ya uma ka ida altar ne finaliza hotona horas ne sira ne kono ba altar finaliza hotona hosi membrang hosene agora heladit maka ACP paling orsida la aman ami rematana tambah lingkung nebe teten serviço dia lá ema tekes do kore ba la fura iya kota kira maka kompannya responsabilitas ko di ater iya kota nen maka ami responsabilitas hotan media fating hotan kuru fating maka ya parte sorin ba ne data ne termina ne fixo na tensere remata nebe agora ami serviço kalan loron ami tensere uriga antesere lalais ami tarjetu ne baru am tensere remata ini remata para ami pemaratang hotu ami bele prime ketona. Depois de entrega sema que ele controla tamba visita sua santidade ni se acontece a fulangoi. Ai quando va controla ne so Tahu que merumai estraga fali. La ne so governo smart ne so ami so ne. So responde ba tu hari dit halo dit. Obrigado ba. Ida ne maka entrevista ne be ami halo engenheiro senhor da Costa Soares ho explica baita bocira kono progresso construção altar misa nian iha tasitolo ne be tuir horário kata ki haloron ruanolo fulan Agosto ne se entrega ba governo projeto construção altar tasitolo nian ne gasta orçamento hamutuk milhão ida dolar americano tambane lori equipa ne be serviço ba programa entrevista ba edição ohinian hato loron dia e adeus.